Gihimug-atan ang insaktong pagpili og kandidato sa Eleksyon 2025 atol sa last leg sa GMA Masterclass Eleksyon 2025 Dapat Totoo Series sa Mindanao. Anong report ni Mark Reggie Abella. Nahimong sentro sa diskusyon sa Liceo de Cagayan University sa Cagayan de Oro City ang pagkaresponsableng botante o pagkamasusihon sa manakitaan sa social media. Kapag nakakita kayo ng content, what do? You have to watch, read, and listen. Consume the content, but for the purpose of finding out kung talaga bang yung content na yan ay totoo. Especially now that deepfake content has been circulating. Pagpili usab og insaktong kandidato ang Gihimug-atan sa last leg sa Mindanao sa Central Mindanao University sa Maramag Bukidnon nga gisalmutan sa libuan ka mga estudyante. This masterclass is not just an event. It is actually a call of action. It is a testament to the critical role that informed and responsible citizens play a vital role in shaping the future of our nation. The challenge of discerning truth from misinformation becomes even more pressing. Fake news undermines not just individual understanding but also the very fabric of democracy and governance. Sa iyang mensahe, gipaambit ni Senior Vice President and Head sa GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, ang kahinungdanon sa pagkamabinantayon o fact-checkers isip depensa sa pagkatap og sayop nga balita o impormasyon. We the people are the leaders. We are the deciders. So make yourselves knowledgeable about these issues. Watch the news on TV. Read digital. And don't fall, rather, for slogans, one-liners, screamers, and hate peddlers. Kauban si Clans Kabutin, Mark Reggie Abella, Balitang Bisdak.